Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Kanyarucinya, imodoka ya MONUSCO ikaba yarivuye Rucuru yaje gutwikwa n'abaturage mu buryo bukomeye cyane. Ku itariki ya 7 Gashyantare abaturage bo mu gace ka Kanyarucinya bakabigabije imodoka nini cyane MONUSCO yari turutse i Rucuru. Imodoka ya MONUSCO babiri mu bayihagaritse barimo n'uwayitwitse bakaba bahasize ubuzima kubera ko abakozi ba MONUSCO babonye basumbirijwe bahitamo rero kurasa amasasu afata babiri muri bo. So bwa mbere abakozi b'umuryango w'abibumbye batwikirwa imodoka ndetse rimwe na rimwe nabo bakahasiga ubuzima, gusa kuri inshuro nta mukozi wa MONUSCO wigeze uhasiga ubuzima nk'uko amakuru ava muri Kongo bivuga. Ibi rero abaturage bakaba babikoze bavuga ko izi ngabo z'umuryango w'abibumbye zikorana na M23 ndetse ngo batangira no kubashinja ko babagemurira imbunda. Iyi modoka rero ya MONUSCO ikaba itwitswe mu gihe abaturage bo mu mujyi wa Goma bamaze iminsi mu myigaragambyo bavuga ko bamagana ingabo za Afurika y'Iburasirazuba EAC bazishinja ko zitagabye ibitero kuri M23. Ku munsi w'ejo ubundi nibwo indege y'umuryango wo mu bwoko bwa kajugujugu yarasiwe muri teritwari ya Nyiragongo, irashwe n'abantu bataramenyekana, igwamo umuntu umwe undi arakomereka bikomeye. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwakomeje no guhura n'imbogamizi nyinshi cyane ku buryo bamaze kwatakariza abatari bake mu bakozi babo, nkuko twagiye tunabigaruka ko makuru yacu atandukanye. Hanyuma muri Afurika y'Epfo Tshisekedi akaba yibasiye u Rwanda asaba ubufasha bwo kurwanya umutwe wa M23. Ku itariki ya 7 Gashyantare 2023 Perezida Felix Tshisekedi ari muri Afurika y'Epfo yageze akubutse muri Angola, aho yibasiye u Rwanda arushinja gukoresha M23 gusahura umutungo kamere wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kimwe mu byamujyanye mu gihugu cya Afurika y'Epfo harimo no kwitabira inama mpuzamahanga yiga ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro iri kubera i Cape Town, ariko nyuma akaza kugirana ibiganiro byihariye na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo kubirebana n'ikibazo cya M23. Ijambo yagejeje ku bari bitabiriye iyo nama, Perezida Felix Tshisekedi yateruye avuga ko bibabaje cyane kubona ibihugu bya Afurika bitungukira ku mutungo kamere wabyo bitewe n'imiyoborere mibi cyane y'abategetsi babyo, nk'uko yagiye abigarukaho. Akaba ari Perezida Felix Tshisekedi yongeyeho ko atari imiyoborere mibi gusa itera icyo kibazo, ahubwo ko hari impamvu z'umutekano muke n'intambara byakunze kuranga umugabane wa Afurika. Yahise atanga urugero rwo mu burasirazuba bw'igihugu cye, aho yashinje u Rwanda ku majwi kuba rufasha umutwe wa M23 mu guhungabanya umutekano muri ako gace, bigatuma umutungo kamere uhabarizwa utabasha kubyazwa umusaruro ndetse no kungukira abanyekongo. Yagize ati birabaje kubona umutungo kamere w'ibihugu bya Afurika utungukira abaturage babyo kubera imiyoborere mibi, ariko ari n'ikibazo cy'umutekano n'intambara zidashira. Aha ati ndatanga urugero mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda umaze igihe uhungabanya umutekano. Kuri iyi ngingo avuga ko ari uburyo u Rwanda rwahisemo kugira ngo rwigabize umutungo wa kamere wa DRC rubinyujije mu ntambara, aho guca mu nzira zisobanutse zituma impande zombi ziyungukiramo. Ibi bituma abanyekongo batungukira ati umutungo kamere ukomoka mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo ugasahurwa n'igihugu cy'u Rwanda. Asa n'usaba ubufasha bwo kurwanya M23, Perezida Felix Tshisekedi yongeyeho ko RDC yiteguye kugirana amasezerano n'igihugu icyo ari cyo cyose cyifuza umutungo kamere wa DRC mu buryo bwakungukira impande zombi. Akaba yaragiye bigaruka mu gihe Perezida Felix Tshisekedi akomeje kwatswa igitutu n'amahanga, aho asabwa kwemera ibiganiro na M23. Ubu nawe yahisemo undi muvuno wo kugaragaza ko nta kindi M23 igamije atari ugusahura amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko uwo mugambi wacuzwe n'u Rwanda ashinja kuvogera ubusugire bw'igihugu cye. Perezida Tshisekedi ariko akomeje kwirengagiza nkana ibimenyetso simusiga bigaragaza impamvu M23 yafashe intwaro igatangiza imirwano ku butegetsi bwe. Muri ibimenyetso bikunze kugaragazwa n'umutwe wa M23 harimo ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bamaze imyaka irenga 20 mu nkambi z'impunzi mu bihugu byo mu karere, kandi bifuzaga gutaha mu gihugu cyabo cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara kugeza amagingo aya ubutegetsi bwa Kongo bukaba bwaranze gushyiraho uburyo bwo bwaborohereza bagataha. Abanyekongo bakaba barahunze akarengane n'urugomo bakorerwa n'andi moko y'abanyekongo bibumbiye mu mitwe ya Maimai, babita abanyamahanga bitewe n'urwango bafitiye, bigakorwa ubutegetsi burebera ndetse kandi unashyigikiye ibi bikorwa by'amacakubiri byibasira abavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi. Hari kandi n'abakiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwicwa, gusahurwa imitungo yabo ndetse no kumeneshwa n'andi moko y'abanyekongo, byatumye muri bihe hongera kugaragara abari guhungira mu bihugu byo mu karere birimo n'u Rwanda.
Izi zikaba impamvu zikomeye cyane kandi zumvikana umutwe wa M23 wakunze kugaragaza uvuga ko urwanira ndetse no ko mu gihe zitabonewe igisubizo kirambye itazigera ihagarika imirwano. Perezida Felix Tshisekedi kimwe n'abandi banyekongo b'abayizanguni banga urunuka amugwa ku bw'abatutsi bakomeje kwirengagiza ibyo bibazo byose byugarije abanyekongo bavuga ikinyarwanda muri DRC ari nabyo byatumye umutwe wa M23 ubaho. Ku rundi ruhande ariko hari abasanga kwitwaza umutungo kamere wa DRC awuhuza n'ikibazo cya M23 ari uburyo Perezida Tshisekedi yahisemo agerageza kuyobya amahanga agamije gusiga icyasha M23 ndetse no guharabika u Rwanda arushinja kuwutera inkunga aho guha agaciro ndetse no gushakira umuti ibibazo by'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi muri DRC bamazemo igihe. Ibi rero babishingira kukuba kuva RDC yabona ubwigenge umutungo kamere wayo ntacyo wigeze umarira abanyekongo uhereye ku bwa Perezida Mobutu, kandi nyamara icyo gihe umutwe wa M23 rutarabaho. Bigaterwa n'imiterere y'abayobozi b'iki gihugu uko bagiye basimburana, ugasanga bahugira mu gusahura ndetse no kunyereza umutungo w'igihugu cyabo bagamije kwigwizaho ubutunzi aho ku butaka ndetse no guteza imbere igihugu cyabo no kwita ku mibereho myiza y'abanyekongo muri rusange. Abayobozi kandi bashinjwa kugira uruhare mu guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, uko byakunze gushimangirwa n'ibyegeranyo bitandukanye byagiye bishyirwa hanze imiryango mpuzamahanga. Mu bihe bitandukanye imiryango yakunze gusohora ibyegeranyo bigaragaza uburyo bamwe mu bategetsi n'abasirikare bakuru muri RDC bagira uruhare mu gushinga imitwe yitwaje intwaro bagamije gusahura amabuye y'agaciro. Aha akaba ariho rero benshi bahera bemeza ko abayobozi b'iki gihugu gituranye aribo virusi ikomeye cyane maze imyaka uruhuri imunga ubukungu n'iterambere rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kwitwaza umutwe wa M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imyigaragambyo, imihanda hafi ya yose irafunze. Amashyirahamwe ya rubanda kimwe n'aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yari yasabye abaturage kujya mu mirimo yabo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrani Bakomera. Wiriweho? Mwiriwe neza Venuste. None iyo myigaragambyo igeze he magingo aya? Imyigaragambyo na n'ubu iracyakomeje kuko amabarabara yose aracyafunze. Abigaragambya bahereye mu mujyi rwagati baberekeza mu duce twose dutandukanye kugeza n'aya masaha. Imyigaragambyo iracyakomeje, imihanda mu mujyi wa Goma iracyafunze kugeza amasaha. None barigaragambya basaba iki? Barigaragambya batemeranya n'ibyavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC yabereye i Bujumbura, kuko mu iyo nama byavuzwe bemeranyije yuko ingabo za EAC zigomba kuzanwa ku bwinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kugeza n'ubu abaturage bo mu mujyi wa Goma ndetse no mu burasirazuba bavuga yuko ingabo za EAC ntacyo zari zageraho bitandukanye na misiyo yabazanye muri Kongo. Ubwo bakaba basaba yuko abarimo ndetse n'abo bose bateganywa koherezwa ntabo bashaka, ko ahubwo FARDC ubungubu yonyine ari igomba kugira ikibazo cy'umutekano icyayo. Iyo myigaragambyo byari biteganijwe ko ikorwa mu ituze, ariko amafoto na za video zitugeraho zirerekana ko hari abakoresha amabuye basenya amazu yibasiwe n'ayabande. Urebye byari biteganijwe yuko ari biri buze kuba mwituze nk'uko wari ubivuze, ariko byaje guhindura isura biza kuba imyigaragambyo ikomeye, kuko ubungubu amabuye arimo guterwa ku mazu ku muhanda mugaruva ku mupaka werekera Sake. Abigaragambya ni benshi na amajana ni benshi, barimo gukubita amabuye ku mazu ndetse abandi bakangiza ibikorwa remezo byo mu mujyi. Urabona yahinduye isura kugeza na n'ubu ntabwo uko byari biteganyijwe ko iri buze kuba kwari imyigaragambyo y'amahoro, ntabwo ariko byagenze. Yahinduye isura, yabaye imyigaragambyo iri kujya yiyataka ku bantu bamwe na bamwe. Amashyirahamwe ya rubanda kimwe n'aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yari yarasabye ko abaturage batajya muri iyo myigaragambyo ahubwo bakajya mu mirimo yabo. Iyo mpuruza yitabiriwe? Ntabwo yitabiriwe na gake, kuko urebye abari mu myigaragambyo ni abaturage hafi ya bose.
nta mobilisation n'imwe yaturutse ku mashyirahamwe kuko mu itangazo bari bashyize ahagaragara ku munsi w'ejo amashyirahamwe yari yahamagariye abantu ko batita ku biri kunyura mu marezo sosiyo ariko abaturage kugeza n'ubu biragoye kubwira ngo ni bande bari kwigaragambya kuko ni abaturage bose ku byerekeranye n'amashyirahamwe ubu ntitwamenya ngo yafitiye position gusa wenda turi buze kumenya uko bari bwitware mu imyigaragambyo kuko abigaragambya bo bavuze yuko barakomeza kwigaragambya kugeza ingabo za yase zigiye. None ku ruhande rw'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bambukaga umupaka bajya mu Rwanda guhaha kimwe n'abanyarwanda bavaga mu Rwanda baje aho ngaho Igoma baje guhaha cyangwa se abanyeshuri baje kwiga urwo rujya n'uruza rumeze gute? Ubu ngubu nta kazi karimo gukorwa, amaduka yafunzwe mu mihanda, nta kintu kirimo gukorwa hano muri Goma no ku mupaka, nta bari kwambuka cyangwa ngo nta bari kuva mu Rwanda ngo baze muri Kongo. Yabaye ifunzwe gake kubera umwuka utari mwiza kuko mu ndirimbo abigaragambya barimo baririmba bavuga bati u Rwanda rukomeje guha ubufasha M23. So urabona ntabwo abaturage bava mu Rwanda cyangwa bamwe bava muri Kongo mu myiga bagere hano mu mujyi wa Goma mu gihe umwuka utameze neza. Venuste, rimwe na rimwe iyo habaye imyigaragambya bene ako kageni muri uwo mujyi usanga bamwe mu banyekongo bibasira abandi banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibyo ngibyo hari ibyo wigeze ubona byabaye uyu munsi? Uyu munsi ntabyo nigeze mbona ku byo kwibasira bavuga ikinyarwanda, ntabwo byabaye. Gusa imyigaragambyo iracyakomeje keretse wenda bije guhindura isura mu masaha ari buze kuza. Naho uyu munsi